Bafowethu ngicabanga ukuthi sonke siyamazi uMaximilian Kolbe owabulawa amaJalimane ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili kuma-concentration camps. Kuthiwa nomkhuba-ke samdlalo ukuthi ngamalanga athile nje afika amise akhethe randomly abantu azobabulala ngalelo langa. Kwaba khona le ndoda ekhethwayo ukuthi izobulawa, yakhala kakhulu yathi kodwa ngonkosikazi wami ney'ngane zami. Wayesesuka uMaximilian Kolbe wayengumfundisi wama-Franciscan Conventuals. Wathi ngicela ukufa endaweni yakhe. Wathi uqinisile? Wathi yebo. Wathi wasokubulala-ke. Wathi ngoba mina khongane akunankosikazi ozoshoda ngokufa kwami. Manje-ke lesifundo esisifundile namhlanje incwadi kaFilimoni sizwa ngoPawulu ethi uma khona kweleta kona kubale kini. Of course uPawulu iza engenayo imali kodwa engakho but wayesebenza anyway yakhe amatenda, but wayene-access yemali, wayengathola ama-donors to cover his financial needs. So he's saying Philemon does not have much, mina nginako, so I will take isikweletu sakhe. Bangakabethi abathatha izikweletu zabanye babakhave babakhiphe kuzona noma bathathe lokho kubaxakile babakhiphe. Ngicabanga ukuthi ibalekile lento ke siyicabange bafowethu. Singagcini njengokuthi kubani sizwelana nawe njalo njalo. Kodwa ake kube khona okwenzayo nje nawe ukhipha umuntu engxakini akuyona, ubeke wena ikhanda lakho, umkhulumele nasemhlanganweni nomndeni, ube njani kube njani kube njani. Sikwazi ukwenza njani ukuvikelana. Sikwazi ukuthi labo abayethe thina esiqinileyo sikwazi ukuma endaweni yabo. Yilokho Paulus umpostoli asinikeza isibonelo sakho ebuyisela uFilimoni kuOnesimus. Siyabonga uNkulunkulu anibusise.